Nakabagdaw babon ki badan mentah ka National People's Party na uba Preston Tensong berba sneaw balang dhar ki badai ki sembut menteri rangba ka Dr. Maisel Amprin lingdo ka kertong ka parti syaka election MP Lok Sabha na Shillong seat uba coming one bon bad u Abu Tahir Mondal ki badai ki menteri hak sarkar MDA tu nalor ki weipat ki MLA bad ki MDC hi ki dai ki badan mensyuah ka Kongres u MDC mau kurwat uba karna so syang uloong bamenta bagla don langpan ki hab banyakit ya ka jingkit kle ban sat ya ka bi ka bala ki laber persya ya ka NPP hagi por baladap. Habakran nga jingelang priang buram ya u syaka NPP ringkat beruba bats Cameron Tatiang MDC ke Mairang Nongklau kumju uba Donovan Karwan lang MDC berim ke Sora constituency hak nok pai singi jong kat khandai dari rempang arja arpusau uniu MDC uloong. Bemenswa hak por badan hak Kongres kam judan jing priang buram kumbalong mentah ke NPP. Ngai ya ka jing plaka rong jong ima floor kendet ya ka sembol bade ka kerteng jong ka parti Ngai kibriu kita gijo Isa Preston Dr. Amparin berboro masnya balang kepada nangni kita nak keju Kongres hawang ia dan lang bersua Profesor ngahkemen hangni wala na ngadang di buat kemai parti NPP ring sung bang ia dan lang keju Shibun kinong trei jong ka NPP kepada nak parti Kongres Dangshen nyidang dan lang keju ke parti ialah sedang ngilam nomor iskhmat syuak election abali arjar pulai madam kulai sibun kila long sisa nong putin lunti yang berkiwi ki minister kiba judan Kongres dapat mention sa etimondal isa coming on kepada hangni kumgi minister kiba dei nak Kongres kiwi ki MLA badan buram jungi ki MDC badan hangni nanong la banjar kerten ya pi parwo akdik por laslam ha kejisa kaladon kejing persang ba nginrung no sakapar parti NPP henry namar ba kejing dawa jong kapor bangi hap ban suto rengkar ber kinok kersan kasimpor do kata henry kamslam bat mentang ngilalong no kum kowe kaying kasembat pi ke parti NPP na kwa bani to EP ba hakasen bangasdang ban khot I katu kan dikirang ba ban ya perkhat kumnongin le namar ba kajing dawa kat kum kapor habang ipe ya kajing long jimban jok parti Kongres la kalong ha central la kalong ha state la kalong po ka district la kalong ha kisnong gitao ni bagi ba kiladu jingkerman hadu kata-kata Dia lor kata ni persang form hai number barit kumpanyo prangut ni perkhat but kata kami ting barit kalau long kapasiso bala sude benong bangi de banlin no parti NPP ni le perkhat ru ban form sakui ka tim ka komiti ka baso pusangut hadin kata ni pelong sakui ka extended executive committee but kata ru barakhoi dakui kasur kila yang mundur bandung no syaka parti NPP dei hangta ni rasul skam banong ba hakajo kasngi barok no do district president jong parti Kongres block president ki mahila jungi jong parti Kongres tu kasngi ki youth ki samla jungi youth Kongres kila resign dot haka atrik jong mentau benai bat ngilapoi haka mentau ban ya rakot banong ba ngide ban lek no syaka parti NPP bat nga teng-teng na sukunong ba kung kani ka mansim ba ay buram at padiang ingi ka Kongres jungi mensyada ka buram ngani tuwa kay pi habawan rong minister rum dan batip habawan rong MDC rum dan batip habawan rong manong rum dan batip syupna ba oto adon Kongres nri nai ya ka mansim ka kam organize ka parti NPP kalong ban pensngo tanat susu ya kibru ka recognition ka jumpi kum yang ki padang red kalong kajing ay musim ki paiba kino kersan ki jungi bat ya ki paiba jong kajalahi barakue namar ka mandit jong paiba jong kajala karai jong paiba kalasania ka parti NPP ban yalam ya kadi kajala ngiru ngidon kata ka jing suwa banang ba lada ki paiba jong kajala ki bang ide ban ai haka parti NPP ban yalam kadi kajala baleng imlong bandrung bertepi ke parti lane baleng imias nokti manai kakti kamon kakti kadian nakabanta ban patkanyi kan ke parti bat kenang man yo ban penya chat yeki kam jong karoi kapar
kasuk-kasan hakan ni gejala kejungi. Umdai bangi tok ngiru kongres ngilap musni ya parti NPP. Ngapa ba ni? Temantang apa ni site mangi. Ya kan kabi bangila penrung Haji Mudi kat ba. Dan orang kata masuk ba ngidon hang ni ban ai ka komitmen. Ban lek sigi sunong gitaw, ban lek sigi jaka. Kabangi hab ban warra biang. Ya kecing syariah jempat ba hangi kinong yalam ningkong bat kam tam ngila ban penjob election i Dr. Amparin bat kam tam MDC election banwan bat kam tam hawar jar bupra nangis kam ke NPP kasasun sar moroi hakan digejala hibor kowai